Katina je zagledala Marijo Papovo že oddaleč. Zdelo se ji je čudno, kajti kmetica je tekala po travniku pred svojo hišo in nekaj lovila. Vidi tu Marijo, kako tanca. Si je mislila in obrnila na levo, da bi si skrajšala pot. Ko je prišla bliže, je videla, da lovi Marija Papova metulje. Ta jo je opazila šele, ko je stala pred njo in skoraj bi jo bila podrla v svoji vnemi. Katina, Je zategnila in jo zmedeno gledala. Potem si je popravila ruto in pod njo porinila šop las, ki je med dirjanjem zlezel ven. kako se mi pa sola, Katina? Jo je vprašala. Nekaj je skrivala v roki za hrbtom, Dobro. je odgovorila Katina. Marija Papova se je hipoma zresnila in potožila šavrinki. Mi je kukavica zakukala, a jaz sam bila jušto oni vod jako ločna. I sadaj ću biti ločna celo leto. A ja, bježte, tata Marija, kaj govoriste? To ne bo res. Jo je tolažila Katina. Ma kako da ni istina? Tu je istina. I za tu sada loven vešće. Je odgovorila prizadeto in iztegnila roko, ki jo je prej skrivala za hrbtom. Rahlo je razprla pest in prikazala so se pisana krila metulja lastovičarja. O, kako je lijep. Se je začudila Katina in hitro je vprašala. Ma kaj boste z njen? Kaj ne znaš? Se je čudila Marija. Bon ga dola v takovin i bon imela puno šolde celo leto. Razumeš? Ne. Je rekla Katina. Ma kako da ne? Se je razjezila teta Marija. Tako je to, tako. Ne, ako bo imela dobro šoldo. Ako bo imela, Ja, imate prav. Ako bo imela dosta šoldo, neće on biti nankalačna. A tako? se je še bolj čudila Katina. Tako je, to tako. Je potrjevala kmetica in se smehljala. Pa koliko jih je treba ujeti? Je vprašala Katina. Koliko? Ne znam. Mislim, da je njega. Potem sta šli v hišo. Da znaš, Je govorila gospodarica. nimam puno joj. Z mojema kokoše ni narboj. Tako nikako mižerne so. Ben, bo vre boljše. Jo je tolažila Katina. Kakšen bo je trata, da slabo nesejo? Ali se popravijo? Ne znam. Je zategnila Marija in v glasu je bilo čutiti nejeviro. Zaupno se je nagnila k Katini in ji prišepnila. Pjerin mi jih je zaštrigal. Kaj? Se je preplašila Katina. Pjerin je bil Marijin sosed, čuden človek, čudaški. Živel je sam z ženo, kakih 100 metrov stran od Marije. Tudi k Pjerinu je hodila Katina po jajca in vedno se je zdel sumljiv. Tako izpod čela jo je gledal. Govoril je malo, skoraj nič. Katini se je zdelo, da jo gleda tudi takrat, ko je obrnjen stran od nje. O njem so krožile čudne zgodbe in našli so se ljudje, ki bi na te zgodbe prisegli.